Siloni jana long bangke thom thengpi kang huatum aphan kinep. Ten-bedded hospital Koilamatia long kikim kirang pangching pon bomlo. Dolamara KSA role up in All Adivasi Students Association Dolamara aro atum chelangsi phirangkia mai kangni. Yashvir Sofa Store. Bangso store along nang litum longigji, mesen a sofa. An chot kalisi, an namjum hek penta longigji. Nang litum an ningke hang a design, a teng pen kasi margin ningke hang do setame, bangso Yashvir Sofa Store along pen longigji. Lapen an parta, hema long kahinotang sofa, puthot kasi mar mate repairing our size ita longigji. Kahumri nang jiadim lake Yashvir Sofa Store, Dokmoka Forest IB at Hengno. Klarda kachini jiaphan 8459492372 lapenke 86381-48114 along Humri Lote Long Igji. Kardom pini prime time along penili sami mirinhan sepi pini abertang ton pen chethanam senang. Silonijan Forest Range angkang kedamtang aruni pai player ni ACF Pranapteron ke Japon along Chokomar atum pen petrolling ke dam bomahut arnikang sam por pai plimalom Kalionia lang royalong cheka pan pen thengpi ke pon bomahut thengpi pen bangke thomatum apan nepdun cheklo. Kachingnang cek bangke thomatum sari huti bapuram teron arong asor katharso ningti artaningkan inquiry si Agosti ningti artaningkan inquiry ke thom apuomen mondol ningti lapen ajay ingti artaningkan inquiry ke thom apuomen babu ingti pusi bang thekpon. Kachingnang cek bangke thomatum apan Assam Forest ek arona tengpen US 24/25/40/41 and 61 pabonsi Bokajan Subdivision Judicial Magistrate along Pali Ponlo. Borpung sari huti lahai huilong aron repen pi flat ke bank mate alang litum Gulakhat district long so transportation alam ajo ding pen litum data do asila so agency ni litum kado re sembilan range start kado re chelang masih kalau dak patuni kakuruk dam masai claim asila so kakuruk dam masai claim dam road litum Naksari huti long, bang plia munit alang litum la fan pen, tinggi hai Kalionia lang ro pen alang litum pon bom husi ni litum alang litum fan nerlo. Si alang litum dak Kalioni Reserve Forest long around pen claim ajoini litum alang litum fan under section 24, 25, 40, 41, pen 60. Subsection 1 under Assam Forest Regulation Act 1891 ating alang itumpan militum case provinsi dak bukajan long subjudicial subdivisional judicial magistrate long militum remand koridam. Forest asaki atum karju pater toka hut kachingnang cek atum kacethan pon ki inut Roben Lekthep abang pusi kapin khat lapen ke ponji lake Golaghat district Bhokial along inut Robin Das pusi chikobir. Kineblonga thengpi poma ke lok pusi pang thek ponlong. Lapen kaddu kawe suri kep an ador athengpi chepari deng ponlong lo pusi ACF teron asang hupenta pachini pontu. Itu kam paklember la Roben Lekhe ai pusi alang itu statement kan along di fan. Kapela bangso thengpi kona ke pon di fansa alang La alang itu fan nebdel pen itu statement along cikubira tengke alang itu fan hadak sari uti long kedo Roben Lekhe si alang itu fan kam paklem kuno lapen so Roben Lekhe si bukial Golaghat long kedo Rubin Das apan si alang itu formu keton namdam si alang itu cikubira. Bukajan pen anantirang karbing long live. Lakhain ko rapon nilip MAC constituency kaparlo Koilamatia hawara long seka chelang hem 10-bedded hospital ke mesen pen pangcheng ponlong lo.
Nilip arat mate koilamati arat atum BJP a sarkar wanglo pupen isi thedung ka chelar thek ponlonglo koilamati sub center pen upgrade hosi non ke 10 bedded hospital ahem ki kim kerang pon theklong si rat atum aning karong alam che than renti non ningarong piklo labang so sub center dahil tumlong kim rang pon bomlo kasi kim kerang pon anta mesen pensi non klem pon bomla kasi labang so along nili tame pinangan ke kacirap dun lo nani sang tiki tordi nani pini akinang sot lebar pini kinang sot an bang nili kacirap dun momlo kasi ladak koilamati laso sub center mini sub center along jitu committee do committee atum pen pesini tumlang ora pet pensi labang so kam peklempon bom athe 10 bedded hospital jongsi dolo lepute ka helo adim an se ka chelang damji ke la an akinang sot ke avelo athe ke ongdong awarsai mate facilities an ke daksi long pon puputa contractor abang pen pherang ke atumang no ningje pon to primary health center etu amar central scheme hoy apunar national health mission etu তত্ত্বাবধান কৰি আছে এই তত্ত্বাবধানত আছে আৰু এবছৰ টাইম আছে এবছৰ পিছত আমি কমপ্লিট কৰিবলৈ পুৰা চেষ্টা কৰি আছো বতৰ বিজ্ঞানী অলপমান সমস্যা হৈছে তবুতো আমি সময় উলিয়াই দিম বুলি আশাবাদী আৰু কাম বহুত সোনকালে কৰিম আৰু বহুত ভালকৈ কৰি যাম আমি এতিয়া আৰম্ভ হৈছে এটো আমাৰ আৰম্ভ কৰা আজি এক মাহ হৈছে এক মাহত আমাৰ ফাউন্ডেশন লেভেল কমপ্লিট হৈছে আৰু আনাদাৰ 11 মাহৰ ভিতৰত আমি কামটো সম্পূৰ্ণ কৰিম বুলি আশাবাদী এটা বিল্ডিং আছে ইয়াতে এটা আপোনাৰ সেমি আইসিইউ আছে এটা আপোনাৰ ওটি আছে তাৰ পিছত মেইন পিএসসি বিল্ডিং টো আছে ইয়াত 20 বেড থাকিব প্লাস আপোনাৰ এটা ডক্টৰ কোৱাৰ্টাৰ আছে দুটা নাৰ্স কোৱাৰ্টাৰ আছে doctor lapen nurse atum kaboha ahemate quarter lapen ICU arum oxygen hai hui anta do eji pusi than pon bonda kikim kerang ko an meji ma henoji ma laki mo apora husi chini dunpo nilipen samson ingti lapen sonjit kro karbiang long live Lakhaing kora truck duar baguri MEC constituency ka parlo jesemet dolamara ahawara long adivasi atum kedo anglo malong kaching thora mokile dam de puthak all adivasi students association lapen dolamara KSA aro atum pen pherangke amai kangni pon bangso pherangke amai long kaning je pon atengki ke dam tang ningkan thong bong kaching thor amo anta claim place non karbiang long autonomous council akilik nangkile apora hutna ne towar kaselam hospital ke kimbuke amithang alia phanchot tang tege dam tang ningkan phong bong punna lo ke to kokke mek tong ke jang rong ma lapen non kilik nang kile lo si along vote ka chokanga phansi sai ke claim chot ma putang ningje pon la si non ki ki bom duar baguri MEC Richard tok bia phan BJP pen ticket speedet lote nilitum adivasi akhaya tu vote chokte nilitum pahai thek the sita nilitum kaparem de jike la si BJP pen mesena bang ko phansi ticket pinanji si Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma lapen Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Long Hangapan Soda pen pachini pon जी সমষ্টিত আমি বাক কৰি থাকো হে সমষ্টিত ডেভেলপমেন্ট বলা বস্তুটো আমি একোৱে দেখি পোৱা নাই দেখি পাইছো এই ইলেকশন আগত আমি দেখি পাই আছো যে আমাৰ ৰাস্তা পদূলি হৈ আছে বা ইয়াতে হস্পিটাল এটা আহি গৈছে একিটা মানে জাস্ট এচিভমেন্ট কাৰণে এই বস্তুবিলাক দি আছে এই বস্তুটো আগতো দিব পাৰে চৰকাৰে কিয় দিয়া নাই আমাৰ প্ৰশ্ন হেতুৱে আগতো দিব পাৰে আজি 5 বছৰ হৈ যোৱাৰ লগে আজি 12-13 দিনৰ আগত পিছত মানে এটা টিকেট ডিক্লেয়াৰ হ'ব MSc ইলেকশন কাৰণে টিকেট ডিক্লেয়াৰ হ'ব তাতে এতিয়া এইবিলাক আচিভমেন্ট কৰি আছো সেইবিলাক আচিভমেন্ট কৰি আছো বলে সোশ্যাল মিডিয়াত দি আছে কিন্তু এইটা তো আগতে কৰিব লাগিছিল কিয় কৰা নাই চৰকাৰৰ ইমান দিনে সময় পোৱা নাই নেকি বা চৰকাৰে হুই আছিল নেকি Pherangke amai judde pena phi adivasi asang pi mara tumta alang litum kidu kisung lapen sarkar pen ason ahor muke long don de apot ningduk chepak lang pon ভোট হয়ে যাওয়ার পিছার কোনো সুবিধা নাই ভুলাই যায় হাতে যখন ভোট হয়ে যায় তার পিছার হাতে কাক পূজার করবে ভুলাই যাবে গুলার নাই আদিবাসী কি করবে যেখানে দুদিন মান গেলে আমরা তো আদিবাসী হই আর কোনো নহি না আমরা যখন ভোট দিয়া সময় ভোট লিবে পিছে আরো হান্দার কিছু আতা পাতা নাই ভুলাই যাবে এখন রাস্তা দুদিন বনাই করে দিছে
আর पीछे जॉब कार्ड है नहीं ये कुछ सुविधा नहीं इलेक्शन आवे हले আর গেল সবটাই হবে সব মিটিং বাঙালি গিলা ওকে পেছুদ গে দিদা দিব রিং দিব কাহা বাথরুম দিব ऐसा सुविधा नहीं के अंदर बांग्लादेश समय हुआ पेचा भुलाई जाए सबाई के कहाँ जॉब कार्ड দিব कहाँ रेशन कार्ड बनाई দিব कहाँ बा আজি 3 বছর হই গেল सब खिने बोलबे 3 বছর হই গেল हमरा बेधपी होई छी আজি घर দিব बोलबे बा किबा একটা भा सुविधा करे দিব बोलबे छना पुना हमरा तना कष्ट के हमरा कामानी करे पढ़ा छी लिखा छी हमरा छना पुना के पढ़ा लिखाई करे हमरा कोनो একটা सुविधा নাই পাছি ন চাকরি নাই পাছি ন কর্ণ নাই পাছি हमरा गरीब दुखिया मानुष होई करे हमरा पढ़ाई लिखाई करे छना पुना के अंदर की মূল্য দিল हमदर के 5 বছর হই গেল हमरा ভর দিয়া Dola marapen Arjison Rongpar Karbing Longlai Rongkhang Rongbong Rongkecho Artu Along Arnam Pharo Atumpen Biriarnam Kachikipon Guru Sar Chandra Singh Teron Pen Nang Pachini Donating Pulote Vomut Bokan Keme Et Pusi Nang Pachini Karbi Karbak Nim Rokom Aron Ajutang Socheng Plangrapen Non Puta Kang Bobi Pinpen Isi Khai Ajutang Angtek Nangkalana Pi Labang Sodim Laki Rongkhang Rongbong Mate Rong Arak Aron Hello Ningkan Esek Pin Potum Karkli Pejopon Biri Rong Kerpa Se Hello Labang So Biria Nam Karkli Ponang Jiadim Laki Long Nido Elong Laki Kong Basan Mate Rong Hang Atulo La Sopen Api Arkli Pontupo Rong but mate rong kecho atu along ikhelo totang te donatu karbiang long life penang litu maphan labang solam the nang pachini pon laki anam pharo atum pen ningkan ese karkli phejo pon bom isi angdenglo totang te rong kecho atu along le humri ponsina labang so atu laki rong kecho atu lo ningkan krehnia por labang so atu along rong kecho lindok kawe pen angbong sita labang so atu along kedo senot miji atum pen Aningkan wangta biria nam karkli phejo asai klem pachun bomlo ningkan krehini pena phila bangso atu along non puthot kewang thu alin dok po amen lake dhansing teron la alang lihelo bonta isi kopai ke mialam pining surehini ra ingkore hini ningkan abiri rong ker karkli phejo pon amai rong kecho lindok anparta senot media tum chetong ipetsi womut wokan langlong rapetlo laki isi ningkarong angtheklo labang so kardom kar ipona ni lake aru ni phai phomate piniar ni lo lapu karbiang long live executive editor rongbong terang aphan labang so atu rong kecho lindok po dhansing teron pen nang kapachini don alam the lapu son helo niliprang khon lindok alang 2010 2010 เป็นpening bang ke 2022 lo lo si ningkan krihini pleng loแต่บนทันจุมตาบิริดกอกบิทุงดกอกปตาชากาดกอกเป็นสินี่จ้ะนางเทดนนางดิงดนล้อเป็นละซอเต็งเป็นการที่นางจีอารอนดกอกอัตังดกอกปตาชากากิเมียพันบิริบิทุงกิเมียพันสปองรมากิเมียพันละสิละดักริโชอารัตเกดละรองเชชอลตุเกดอันปตาอารัตชากาอารัตอพันตาอันสุเสกิขีเกคลาร์เกดามเกลาร์พันสิละบังซอเซอาร์ติปอนล้อpen kurusar nili jahang nam lo nili arang itu labang so lam the karbiang long life pen nang kapachini don ke pini kar clip hejo pon labang so biri ana maphan ahai ke hang pon lake nokor numai pu arat det aphan kali athema inghun pen pir the ka chikup dang angkang arat apharman mon sam donang ji polam thesi ke hang pini kar clip hejo pon akurusar chandra singh teron pen womut wokan kopi ko sonma malom sopor arju iksina Pini ada rongonam rugonam biri nam betul nam si pini thok kijir sadom sadi lo si thok melo jir melo si thok kijir ke ang hoi lang pong anta pari thai la pen ke umud bang ta pari prat lo la pen ame kang ang ta misen si thok kijir ke mi thai lo Lapuson kurusar Chandra Singh Teron pen nang kapachini don ating pulote ning kipidam nang ji alam the amatsi kawe alam lo Bonda ison alam donatum team karbiang long mate karbiang long than mas council atum pen kachini vek nang ji labang solam rong ke cholin dog than sing teron pen nang kapachini don lake kapaching thor pon nang ji alam adim rong ara kaphan tang te konna pen koson adim sik ke jong bang so puthak arju pon sina
sidat ya semet ke towar hala rong har tu gar lupen la brick paving dolo ba brick suling dolo la sila so bangke dak dom propen dak kilinger tu la pen purong sesor tu ta la so brick paving bangke nang papleng nang po la pen ke lang abang ta la poson thak pipeline bang dak rong so lindok atiku panang nang po la pen si ke solar street solar bangke la street light solar bangke adon tinta la jaga pathangi pan chuning rilo la pen la si nilihin pen peni aru ko chuning ri thu bangke la pohelo senot miji atoma phanta a hem arit nangkok tema the pota chaka ke dokok lang do nangkok seta emet hang a hem ri chikim tong on eposi data sarkar pen kar benglong ke japon tim kar benglong ke japon cm pen danglok mp mle dom phani chuning ri pon News report Rongbong Terang, Karbing Long Live. Kidamtang Aruni Pai ke Thomani Langkung Habe Auditorium Hall along Kep Lapen Crazy Angdeng upon Karbi MIL Alothui Kangpu Ahut Karbi Anglong Autonomous Council CEM pen Maya Long Karbi Lo Charlia Song Lapen Hampanga Song Atumke Lahaya Maya Long ke Nang Chetong Dunde Lapen Ni Pai Pliar Ni Le Thot Sitame Karbi Lo Charlia Song upon ke Perere Pukapang Dak Pona Putak Pini Aruni Pai Porni KSA Atumpen Ningkang Samse Chepaklang Pon Bangsa hut kaning je pona tengki Assam lapen Meghalayang bong give and take policy deng det apita kopia pot si Karbi Anglong Autonomous Council CEM ke dodun joyla lapen pinangana Maya long sitami Karbi Anglong ke chingthur piklo pusi mai thaya long sitami ningje bonda Karbi Anglong ahem pi diphu rong so pi pen kilometer pho anle damlote towar pen chenglok melang anta kawisi ke ong diphu rong so pia long pesar pia rong ki hi lapen towar ajo ka khelan bongle ka chingthur kaliputa ningje Lapen ke damtang jang ni poni phaing kora ner ke pani India Prime Minister Karbi Anglong loring tepialong ke wanghut Karbi Anglong Autonomous Council CEM pen hempre kalam kaning je don hai hedet ke manghume me alam lo athe Prime Minister Modi wangweang ko pen prek jam amai thaya long pusitami PM ke wanghut ke hempre kalam ke ningje don vekpo lapen kachuning ria lo sitami pipa jer don po pupenangan ningje lo bonta article 244A alam thangata kaningje don hai hedet ke aso kavi ateke ason lopusi ningje lapen ke damtang Aruni Pai ke thompen clear ni Karbi Lo Charlia Song atuma phan lapuson kipu abangke kroidun thek athe mai ke deng along anta mithang racharia song ale mate campaign ason ke paman det ajoksi hamphang song lapen Lo Charlia Song atum sitami dun hai hedet ason lopusi ningje pon Yesterday, that is on 4th of May 2022, our honorable chief executive member of Karbi Anglong Autonomous Council, while inaugurating a textbook at Difu, he have made a controversial statement that the organizations of Karbi Anglong and the Karbi student associations are running after monies and have no interest in literary work. So we, the Karbi student associations, vehemently condemn his statements for making such and also for insulting the Karbi student associations. We would like to tell our honorable CEM, if he thinks that he is a strong leader of Karbi Anglong, then he should be vocal enough to raise the pertinent issues of Karbi Anglong. But till now, our honorable CEM of Karbi Anglong Autonomous Councils have remained silent on matters that are pertinent, that are significant for the people of Karbi Anglong. News report Karbi Anglong Live. Pini Prime Time aberta ke lapuan sekang toniklo.